Ялда клубсем дуны тадавызене цепрен юзаны культуры дыдыминчи чи паха шидин юзенчен пери. Шакна культуры министерствин коллегин анлылары винче палар треш. Онда екибинде шеремики мышшулды эшхеле бідім летреш, тада телевзене суция вреш. Филармония сцены шинче шавын бегех культура адалановне пысык тюбехывны зене церлі награды барса числа реш. Уява культуры жүржезенже, библиотеказенже, музейзембе архивсенже ишлегензем, театрзен ердюжезембе артистсем, юрешсем бугынжеш, пулдарулық шиннезем, куллен пөлдерішлееш тузабыраще. Ахалден мар республикара шактыдым адаланывне пызык темлі гуйраще. Иртнежул парремешхут, шержив жайенже ача-бача фольклориадыне, песни России фестивальдертерне, терлене России картыне бахалана. Муниципалитетсенже шене вулавышсембе культуры жүржезем, кинозализем ушна, шагешка жалда малалла бырать. 2023 жылда берінде дақлан земнумай, берін тада жабы Россия тірлені картын фестивальне вер малладыса регион зене хабар батне, авгуз өйгінже ченет бір клуб семде, шыны клуб сем панхигуна шиклинзе бұрашы, хал панхигуна бижи клуб стройтыма пышланынде, узырбыше сагыр клуб проект документ зене қадырлет бір, берінгі жал музей зене де женетмелі, өшізем нумай балыртны. Бүгін незене республика бушлығы Олег Николаев саламлары. Шамрыксене патриотла воспитания барасынже культуры бәлдережі пызык пулныне балыртыры. Профессия гуненже чидары жылдызене награды зем барзаджисларыш. Епрештарыхенже ирже жармас яленже библиотекарадары жаган Светлана Акшарова Чуваш республикин культурын тавадивишле ищене ядативишре. Профессия вадыр жул осталых не үстерзех тарать. Игебенде закрымыш жылда Америкара бұл загрума майгилже. Тетивал. Онда терлі библиотека зенже бұл загордым. Но май вғадерне болсан да вылман азым районна. Онда әнде мәнін көрса келнене, хам батырада ұзы көрмадыға жадып, терлі выставка зем. Онда перехитре кенеге зем, адязембе мәлер терне зененде ұйтса білзе, она умба ішлене, бұл ене бе ішлене. Хажетсем жіне, кенегезем журналзем жіне де, статьязем, публикациязем ширдым. Хам мен білнене ажазене бамадыға жадып. Түрледел болса, калашса, ваттызембе калашса, чунезене ебатмадыға жадып. Шамынбеге хизепле яда тивишнезен еженже Анатолий Гаврилов. Вал вуны жыл падырелдары чемен халық фольклорушканне ерце бырать. Ансамбльде терлі үземри тада профессия жиннезем. Чияслыға жал сагыр вуны жыл тұлдарать. Ансамбле жүргензен пулде маттур, пулдар улы, жүргензе дымаш, мүлле қалап, шамбек пұштармаш. Чива жүрәшілме шитме білін жүргензе, Москаврада болдымыр, да Играста болдымыр, Сиктір бенеға зәгілдімір 22 жылда, Москаврада 22 жылда болдымыр, Ульянскинзе болдымыр, Ульянский областыра, Татаринзе, Аксубайра, Нурла, Третменізенде, районезенде, Мүлі қаламалла, Чуваш республикіне қаламасында играть күлмені қашты жыла келеп бір ағадуя, тада үттім мероприятсіне жемешпіге. Уявбай Шамынбегех патшалық думен депутатчы Анатолий Аксаков, Чуваш патшалық канашын председателі Леонид Черкесов, Тудар республикин культуры министрі Ирада Аюпова, тада Россия этнография музейн бушлығы Юлия Купина саламларыш, филармония артизі земвара, мюзикл барнелеріш, Чуваш ченгіларым вали Диана Иванова, Вадим Владимиров.